epohe i doba dolaze i prolaze, ostavljajući za sobom sećanja koja prerastaju u legende. Legende blede i postaju mitovi, a i oni budu davno zaboravljeni kada ponovo naiđe doba koje ih je izrodilo. Kažu da je istina često prva žrtva svake priče, a kada sam videla kako su predstavili Ninaevu Almeru, mudru iz dve reke, moju omiljenu junakinju u seriji, znala sam da ću morati da ispričam njenu verziju. U seriji ona je snažna i tvrdoglava, to svakako, ali ono što ne možemo vidjeti jeste tišina između reči. Snaga koju ona nije birala, već je morala da je nosi. Pre nego što zaronimo u priču, važno je razumeti svet u kojem ona živi. Točak vremena je epski ciklus gde se vreme ne kreće pravolinijski, već kružno, po principu večitog ponavljanja. Istorija se kreće u ciklusima, a sudbine svih živih bića utkane su u šaru. Uzorak koji točak neprestano prete. Legende postaju budućnost, a prošlost se ponavlja. Uvek drugačije, ali uvek isto. Jedna rečenica odjekuje kroz ceo svet. The wheel waves as the wheel wills. Točak prede kako točak hoće. U tom uzorku šare Ninaeva ima važno mesto. Ova priča je pokušaj da uporedimo seriju i knjigu kroz njene oči. Moramo najpre razumeti njenu ulogu u svetu točka vremena. U svakom selu postoji mudrost, žena koja leči, savetuje, donosi odluke i čuva duh tradicije. U dve reke to je Ninaeva. U prvoj epizodi serije ona se pojavljuje kao nepoverljiva, ali i pravedna. U testu za Egvenu vidimo njenu snagu, ali tu nedostaje pozadina. U knjizi Ninaeva nije samo mlada mudrost, već je vođa i to nije postigla bez borbe. I to mesto naravno nije došlo lako. Možda najveća razlika u seriji je kada je trolok odvuče i prijatelji veruju da je mrtva. U knjizi ona nikada ne bi samo nestala. Ne bi dozvolila da neko povredi njene ljude, a da to ne pokuša da spreči. Njeno srce je veće od njenog gneva i upravo je to čini najjače. Legenda kaže da se zmaj ponovo rođeni i moćni korisnik jedne moći stalno vraća, kako bi u presudnim trenucima promenio tok istorije. Jedna moć predstavlja izvor nadmoćne energije koja daje izvanredne sposobnosti onima koji je mogu koristiti. Žene koriste kao sajdar, dok muškarci koriste sajdin. Ali kao što saznajemo, moć nije samo alat za postizanje ciljeva, ona je i odgovornost, jer njeno nepravilno korišćenje može doneti katastrofu. Zmaj je simbol borbe između stvaranja i uništavanja, svetla i tame. Njegova moć može spasti svet, ali može ga i uništiti. To uvek zavisi od toga kako je on koristi. Možemo se pitati šta moć znači u stvarnom životu. Ona nije samo fizičko, već i emocionalno i mentalno. To je sposobnost koju svi imamo da utičemo na svet oko nas. Bilo kroz reči, ponašanje, odluke, kroz unutrašnju kontrolu. Možemo je koristiti da stvorimo ili uništimo. I baš kao likovi u točku vremena mi moramo naučiti kako da balansiramo našu sposobnost da utičemo na druge. Da donosimo odluke, da se suočimo sa izazovima, da se izborimo sa svojim emocijama. Naši junaci još ne znaju ko je zmaj među njima, da li je to Rand, Mat, Perrin, Egvena ili neko peti, ali njihovo putovanje već je počelo da se menja. Nakon napada troloka u dve reke, Moiraine, Aes Sedai ih vodi iz sela. Tokom bekstva u gradu Shadar Logoth, mračna sila ih razdvaja i svaki par kreće na svoju stranu. Ninaeva kao mudrost koristi svoju snalažljivost da pronađe grupu. Ona se oslanja na svoje znanje, intuiciju i emocionalnu stabilnost, pokazujući nam da moć nije samo u fizičkim sposobnostima. Moć leži u sposobnosti da budemo prisutni, da prepoznamo tragove u svetu oko nas i da reagujemo sa pažnjom. U seriji njeno ponovno pojavljivanje deluje magično, ali u knjizi njen dolazak ima čvrste korene. Ona poznaje taj kraj, ume da prati tragove, zna kako razmišlja Randov otac. Njena veština i odlučnost nisu plod slučajnosti, već godine pažnje, treninga i povezanosti sa zajednicom. I tu nema mistike, već volja, snaga, ljubav prema onima koje štiti.
U seriji Nineva je predstavljena kao neko ko sve više povlači iz konflikta, dok u knjigama ona ima mnogo jasniji fokus. Ovo se posebno vidi kroz njen odnos sa Egwenom, gde se Nineva ne povlači pred autoritetima. U knjigama ona je nepopustljiv lider. Ona je vrlo sigurna u svoje sposobnosti i duboko ukorinjenu želju da štiti. Ovaj karakterističan detalj često se gubi u seriji gde se ona prikazuje pomalo povučeno. Suočava se sa sve većim problemima u odnosu sa Moirainom, iako je Moiraine Aes Sedai, njeno poverenje u nju je minimalno, a sve to dolazi iz dubokog osjećaja da mora imati kontrolu nad svime što se dešava oko nje. Ljubav i odanost prema prijateljima je ono što je gura dalje, ali i strah da neće moći da ih zaštiti od opasnosti. U 4. epizodi serija daje veći naglasak na akciju. Ona koristi moć na gotovo eksplozivan način, kao da je to svejedno. Ali u knjigama Nineva ne koristi moć lako, za nju moć je pretnja. To je sila koju ona mora da kontroliše, nešto što je nepoznato i zastrašujuće. Jedna od najvažnijih stvari koju serija preskoči je Ninevina unutrašnja borba sa strahom od moći. U knjigama ona nije sigurna kako da je koristi i vrlo je nesvesna mogućnosti da je ona sama uopšte može kontrolisati. Za Ninevu to nije pitanje samo fizičke moći, već i emocionalnog i moralnog pitanja. Kako koristiš tu moć i kakve posledice ona nosi. Kada Nineva koristi moć, to je trenutak u kojem ona ne samo da se bori sa spoljnim neprijateljima, već i sa sopstvenim strahovima. Preplavljena je osjećajem krivice i nesigurnosti. Iako uspešno koristi moć, nikada ne zaboravlja njene opasnosti. To u seriji nije dovoljno istraženo. Činjenica da se moć u seriji koristi sa mnogo većom lakoćom, bez osvetljivanja tih unutrašnjih dilema, ostavlja Ninevu kao nekoga ko jednostavno samo upravlja situacijom. Nineva suočena sa sopstvenim strahovima postepeno prihvata svoju sudbinu. To je lekcija koju možemo naučiti. Moć je odgovornost, a istinska snaga ne leži u tome kako brzo reagujemo, već kako se nosimo sa sopstvenim nesigurnostima i strahovima. Kada Nineva dolazi u Belu kulu, njeno testiranje postaje vrlo dramatično i brzo. Emocije prema Lanu rastu gotovo eksplozivno, dok se njeno ponašanje prema Aes Sedai u seriji postepeno razvija. Međutim, u knjigama to je mnogo dublji proces. Ovo je priča o strpljenju i unutrašnjoj borbi. Ona mora da se bori sa sopstvenim predrasudama i dubokim strahovima. Što se tiče njenog testiranja, u seriji to je više dramski trenutak. Postoji puno adrenalina, borbe i pritiska, dok u knjigama testiranje je mnogo dublji proces. To nije samo ispit za moć, već i ispit za unutrašnju stabilnost i poverenje u sebe. Za razumevanje odnosa između likova sveta točka vremena važno je objasniti ko su zapravo Aes Sedai i njihovi zaštitnici. Aes Sedai su žene koje posjeduju moć jedne moći i koje su organizovane u ađahe, grupe, unutar reda Aes Sedai. Svaka od njih odražava specifične vrednosti i uloge koje joj ađah dodeljuje. Bilo da je to isceliteljski, borbeni ili diplomatski fokus. Aes Sedai su ne samo čuvari moći, već i žene koje se obavezuju na služenje svetu, dok je njihova pozicija unutar društva složena i često zbunjujuća. Svaka Aes Sedai ima svog zaštitnika koji je obučeni borac i kome je poverena dužnost da je štiti, često sa velikim emocionalnim i fizičkim povezivanjem. Zaštitnici su u suštini ratnici sa moćima koje im daje prisutnost jedne moći, iako ne mogu koristiti tu moć direktno.
Ovaj odnos između Aes Sedai i zaštitnika je temeljan u svetu točka vremena jer stvara sponu između moći, odgovornosti i međuljudskih odnosa. U slučaju Nineve vidimo kako njeni osjećaji prema Alanu menjaju njen pogled na svet i kako se ona bori između toga da bude lider, borac i neko ko mora da prihvati moć koju posjeduje, ali i odgovornost prema drugima. U trenutku kada se svi suočavaju sa opasnostima, ona postaje ključna figura u njihovoj borbi. Međutim, serija ne istražuje duboko njenu unutrašnju nelagodnost i strah koji ona osjeća u ovom trenutku. U knjigama putevi podsjećaju na mračnu prošlost točka vremena. Nineva je svesna tog mračnog prisustva, ali ono što serija zanemaruje je koliko se ona zapravo boji. Njen impulsivni heroizam čini je gotovo nepobedivom, ali u knjigama ona ne žuri da bude heroj. Mora da se izbori sa sopstvenim strahom pre nego što reaguje. Kada Nineva donosi odluku da se bori, to nije samo borba za preživljavanje, to je borba za veru u sebe. Njeno zaštitničko ponašanje nije samo instinktivno, to je odlučnost da se ne dozvoli poraz. Posljednja epizoda prvog serijala donosi završni okršaj, ali za Ninevu to je trenutak kada se mora suočiti sa sopstvenim identitetom i ulogom u svetlu svega što je prošla. Nineva postaje ključna figura u borbi protiv tame što deluje herojski i moćno. I to opet nije u potpunosti sa skladu sa njenim razvojem u knjigama gdje njena uloga nije toliko izložena spoljnim spektakularnim trenucima koliko je zapravo unutrašnji proces u pitanju. Iako učestvuje u borbi, njen stvarni trenutak prepoznavanja sebe dešava se u tišini. U knjigama nije samo fizička borba tako je važna. Nineva mora da prihvati činjenicu da je ona deo nečeg mnogo većeg, da je deo ciklusa točka vremena i da to nije nešto što može da kontroliše. Ona postepeno razume da nije samo ratnica, već mnogo više od toga. Njena dilema, da li je ratnica ili lekar, i njen unutrašnji konflikt po tome kojem Ađahu pripada, zaista je ključna za njen lik kako u knjigama, tako i u seriji. Ovaj konflikt je vizualno predstavljen kroz njene boje nošnje i kako se ona postepeno menja, dok istovremeno se menja i njeno unutrašnje preispitivanje o tome ko ona zapravo jeste. Ovaj element je vrlo važan jer boje u točku vremena nisu samo estetske, već imaju duboko simboličko značenje. Ađasi su grupe unutar reda Aes Sedai koje se baziraju na različitim aspektima moći i veština. Svaki Ađah ima svoju boju i to odražava specifičnu ulogu i filozofiju tog Ađaha. Plavi Ađah je posvećen pravednosti, borbi protiv nepravde. Zeleni, one su poznate kao ratnice i često su prva linija odbrane u borbi protiv mračnoga. Crveni Ađah poznate po tome što su proaktivne i u suzbijanju muškaraca koji koriste jednu moć. Žuti Ađah je fokusiran na lečenje. Beli Ađah je posvećen filozofiji, logici i istraživanju svetih principa. Sivi Ađah je poznat po tome što koristi svoju moć da bi se izbjegli konflikti. I na kraju Crni Ađah, najmračniji od svih, je posvećen službi mračnome. To je tajna organizacija unutar koje članice pokušavaju da promene njihov svet kroz manipulacije i izdaje. Svaka boja odražava duboke osobine i uloge tih Ađaha u svetu točka vremena. Nineva je u početku odbojna prema Aes Sedai i njihovim Ađasima, ne želeći da bude vezana za bilo koju od njih. Njene haljine i boje u seriji su zeleni tonovi jer je ona ratnica, ali neko ko se vezuje za tradicionalne vrednosti. U trenutku kada Nineva počne da se suočava sa svojim moćima i sve više shvata da ne može da se stavi pod kapu samo jednog Ađaha, ona se susreće sa dubokom dilemom. Da li da postane deo ratničkog zelenog Ađaha, jer se u tom trenutku više bori nego što leči,
ili treba da postane žuti đađak jer je ona mudra i veća je želja da pomaže ljudima kroz lečenje. U knjigama ovaj unutrašnji sukob je jasno prikazan. Ona je i borac i neko ko leči. Na kraju, možda je najvažnija lekcija koju možemo naučiti iz Ninevine priče da snaga dolazi iznutra. Ne u tome koliko moći možemo kontrolisati, već koliko možemo biti odgovorni prema sebi i drugima. Moć nije samo u tome što možemo da uradimo, već u tome kako se ophodimo prema svetu oko nas. I to je prava priča Nineve Almere. Priča o snazi, poverenju i ljubavi.